Anyuola mag ji ariyo manoyud ringregi kowiti apaya Mogoti okochomo Kaptumo e kaunti ma Baringo sani koro wacho ni nek makamano dipo kanotenore kod nek mar Father Alois Bet. Giyango ni Simon Yego majegni 45 kod Collins Kipiatich majegni 22 ne olal tich abich ma juma mokalo kendo ni ne osandgi kanong'ado oko moko kuom fuondegi kapok ne onegi kendo ojwang' ringregi. Anyuolago sani koro dwaro ni mondo tim nonro mapiyo ewi nek makamano e kinde ma komishona maho mar Okak Abdi Hassan lero ni gisechako luwo wachno ka owacho kata kamano ni nek makamano ok nyal tudi gi mano mar Father Alois. Na imetufikia, we are very sad. Wale wali abduct wandugu zetu ni watu wa serikali ambaye wanatumia ambulance. Moja Kipiatich alitolewa kwa kitanda, Tot Health Center, alikuwa ameenda treatment ya malaria, akatolewa kwa kitanda. Wa pili Simon Yego Chacha alikuwa kwa biashara yake, akasimamishwa kwa gari yake na akachukuliwa. That Friday tumepata hawa watu kwa mochari hapa, wako na alama ya tocha, wameteswa sana, na to make matters worst wamekata mikono. They have no harms. Sio ya kwanza. Asikia bado inaendelea. We don't know today mwenye ameshikwa, yesterday mwenye ameshikwa, we really don't know. And maybe kushikwa from Keriofale and saizi we are in Nakuru. It is a very painful thing. Mwenye aliwawa ni shemeji wangu, na kama familia tunalia, tunataka haki. Tunauliza tu serikali ni kinyama gani mtu akifanya makosa si apelekwe tu kotini. Sasa watu wakikatwa hivi ya kinyama, haki inapatikana?